Čaute, a my teraz budeme robiť druhý prank na môjho priateľa. Tak počkaj, musím dostať tú opicu, čo ideme na to používať. Ja som tu s kamarátkou. Čau, ahoj. Yes. Tak, dobre. On asi nebude uvidieť kameru, ale on ide z roboty, tak jo, tak to bude taký coolové. Tak, dobře. Okay. Jsi taky dobrý, já. No, jsem ráda I'm here. teba. No. Here. My gun. Tak jo. Jako se máš? Tak, to je dobré. Where's your camera? Tak, no. What? What the hell? What? Co to je? Ne, to je prank, pozri sa mi kamera, toto je opica, pozri, to je prank. Akože, si, děláš to, tak tě zabijem. Oh yeah, but then I really shoot it. And I killed it. Yeah. No, then I know that we need to do it. To je prank, to je blbý prank, tu je kamera. Ježíš, on... A ty... Pozri, mám kameru, pozri kameru. To je kamera. To je kamera. Prestaň, prosím. Nie. Prestaň. Ježíš, čo je s tebou? To je... Tu kamera. Ježiš, ty si idiot. Ahoj. You don't love me now. You don't love me. I do you. To je boli, nevidíš kameru. It was a camera. See video. Na YouTube to ide. It was a prank. Ideš It was a dole. prank. Woo! To je revenge. Revenge. Woo! Revenge. Tak, on to myslel, že to bol fakt. Ale nie. Check out my prank videos. Akože fakt. Ježiš. Si nevidel kameru. Ahoj. Idiot. Ahoj.